Ta tār whātu le amatanga le nei mai aso se whapoponga fo i o telefo le video Samoa a wala whafonga mai. Wa le whiawhia Donald Trump i le presidente o Lucia Vladimir Putin e peo na whaia ai ana saunoanga i le amatanga o le vai aso nei i na ua whaatino nisi o so whainga Moscow i a Ukraine e ui sa manatu le to o tere le whaiunga le lava i aso ai o le amaswinga maariere nei mata upu. Pai mai Trump e matoa e ona leiloa le mea o tupu i a Putin mai to tere tangata ua ia whasiotia. Ta ua Trump wa levo na masani i a Putin peitai o wa ialo na whana atu o lo keti i a ai ma whasiotia ai tangata ma ua ia matua i le fia lava i ai. Pai roa le presidente o Amerika wa le fia i ngā i ngā Putin o lo whaia ma ua amata neo na ilo sa po sanctions e whaia whaasanga i a Rusia. O whairoa le CNN pe a mara se furu rua tangata o whasiotia i os whainga murimuri nei a Rusia lo o au fiai manai tamaiti. O li putia se whamtaranga ma le taitai o Ukraine o Volodymyr Zelensky o le whire mu o Amerika i le ngangana whapea ma le whire mu o isi atunu o le rarangi wa tiri una i ai ngā yoinga a Putin. I Switzerlandi, ua li putia mai e to o 5 skiers po i lātou whaase i le aisa na maua tino maari riwi se no fuanga to ai le aisa e lata i le Swiss Mountains i le aso to nai. Whai mai li poti na maua e isi fo i tangata whaase e le au vai maunga, ma o le vaade le helikopta na tau mawhai atu e mamoli fo mai i le no fuanga na tupo i le whaalawe mai lo ai o tino maari riwi to o tolu fo ringa na tanu mia i se soro ngā aisa a o le isi to o lua wa li potia mai sa maua foi i se no fuanga lata ane. O le teminei o lo whaia su e ngai wha mautu i nai i lato ia ua maririu, ma le mafua anga foi ua maririu wai. Wa amata alo ia le roia siri le su e ngore nei wha alawe, a manatu nisi e fōri ngore aisa na solo ane i au vai maunga wa mafua i le maririu a o tāria pea se wha mauninga o ia su e ngai. I Israelu, o le toʻalua o se fōmai Palestina i Gaza, le ana whasiotia si ana whanau i oso whainga Israelu i Gaza i le asfarele taruai, whai mai o roo tinga ina pēi le wharamai mo roo tautong whitia. Whai roa se whaamtaranga mai le BBC, o roo tūranga whaale tonu le soifua maloloina o Hamdi al-Najjar, whai mai o oso whainga Israelu na whasiotia o mai si ana whanau e toa iwa, ai tutoe aina o ia Malaysia o nā tari e toa tasi na whaasao ina mai. Whairoa le militeria Israel wolo o iro nei e la tole mata upulea. Awa whairoa le koru se mumu na whasiotia atua i fwoi matangata e to o rua o lana au whainga ruenga i le wha i unga le vaiaso i le os whainga lea Israelu. O le whanau e to a iwa si urungari i le awa whasiotia whai mai amata mai i le pepe e naoni nai maasina le matua se ia o i le tamaitite se pururua tausanga o lona winga o nai whana witi umalava. Lo fa o peos fa inga Israelu te tono Gaza i le teminei. Ma le Pasifika i Fiti, e le mawhaina tau wā mai Fiti i a Australia ma New Zealand, ia whaatu mawina na whaia onga, o le saunoanga rea mai re o lo wha ururu i aituranga tau tupe rea tunu. Wa ta ua i ripote le Radio New Zealand, whea ngai o le matanga ruenga wā onga Fiti maru i tau, i le tūranga whaititi o whaia onga. Whai mai le minista o tupe marasui Parliamentary fo i o rea tunu o Baiman Prasad, e ui e maua le matanga ruenga se wā ngā tupe 5.7 miliona tala New Zealand mai lana paketi po le tala whaatau o le tupe peitai e le ngā whatia o na o le toa tele o whaia onga wanga i atu nu i fafo o lo o maua i wha manuianga e siri atu. Whai mai o lo toleni nisi whaia onga fo o le atu nu peitai o le toa tele o whaia onga o walusi atu i New Zealand ma Ausitaria mai re ma whai e fiti o na whaafetau ia tatongi o roo ofuane e ia atunu umoa na whaia onga. Ta wale ripote le teminei o roo whai e fwoi maseiro i ronga na matanga ruenga i le tūla whono a onga po le Education Act o le awhebsara wonus wano. Tala muri mai New Zealand o sa idia nei e le tō tino ua whai ngoa retail New Zealand se whono tanga ma le minista o leo ina ua whai roi ripote le tio wha marua New Zealand se whaatununga ua whai e au whainga ruenga leo o le ale to esu eina ni tua inga e whaatatau ini ngā yo inga eila loifo o le rima se lautala New Zealand. Whai mai ripoti o mati na tu ina idea whaatununga i au whainga ruenga ma afuai nisi o tūranga ua le malamala mai isi.
Whai mai le pula le Retail New Zealand o Anne-Marie Johnson i le Radio New Zealand o loo sa ili wawenei sa lātou whonutanga mana ministau leo whātala noa i le mata upu. Loo whaawau peo na ia e le Retail New Zealand tangata ia whaawau peo na ripoti whaalawalawe uma i leo. Tu sa po le tele, po le titi fo e se sori tu la fono. Whai mai a lātou o aso uma e whenga iai au whai pisinisi ma whainga wha matau ia masau wā tangata e ospa ia whalo loa. Ngā uia mea tō tino mai ei fo i le awhianga tau le soifua maloloina e afua mai nei winga e mai se o le saunga le mua lau whai ngā ruenga i whalo loa e te tau lava pea o na tala noa ina le nei mata upu ma leo. Tala ia le video sa momo lau whaafonga mai le nei fo i aso soifua. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. Meka Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Cars, umalole keisi le Omega Cars. When you shake up, the radio Samoa, lua mai, washi mai, Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, tasilima i watolu a. Radio Samoa. Maloa fua ai lao ua maua, au te fia i le nganga whaalalo e whaatalofa, e amba whaafilo i atufo i le atunuu, ia maofo alo whaatu i le nei asonga fua o saule ti munga. O le aso luas fulmale ono le masino me lua afe luas fulmale lima. O le ua se fulu minute ua te aile i tū lai whai amba whaamanatu ia te oe le taimi ma le aso wa isi kaimia ngalo ia, oe au mea ngai whai ia. Ai le nganga fia. Ya, o lea ua taunuu mai fo i le tātou ofisa nei. Ya, e whaauau le unanga ma le tautua. Lea na tāwalunga atu ai fo i a Faiva o le fitalenga i a Whongabua. Ya, po o le tofa fo i a Seumanu Francis Ioane. O lea ua tātou whailoa i le lofa ma le anga le lei o le atua. Le a tau o savea se yuli le ulua i ri i pesta le nei. Tātou whailoa i ma oi na ua ngā ngaifo Faiva o le atunuu. Whaabalo le ngā lulue, whaabalo fo i le tau atai e mai se foi o le lava papale i le malulu ina ua ngā e le la i le tai au i a la usu le atunu i o na Faiva masani mo na whaasonga o le nei aso ia a fio mai o matala mai au i le tātou porkala me nei seisi whaapoponga ia a wā lava le mānawa o ngā luenga ma le ngā ngaifo to Faiva ia i se taimi whaawau i a le whaatalofa ma le whaafeiloa i le atunu ai o le tātou taimi o leo o tau nuu ia le sā, o le tātou mālo whaalarangia. Ia, ma le paanga tau tino fo ia le Radio Samoa, ma le ngai fo Faiva, le sunga ia Matt Luatua, mai i le whaalapuputonga, e tu ina tuai ia
Le fautuanga ia te oe, ia maisi fo I tala maa nei e mwhai ai o na tā pena ia lo wha mui nei meo insurance, ia wha pena fo le pui pui o le se le ni maua le atunu, le atangata o le atunu, ia wha pena fo I isi insurance e pui pui ai, ia mea tō tino. Whatalo whatuai ma le nganga whaaralo I lau sunga mat, ma lo le soifua manuia, whaaftai I le atua o le whau o tātua e, lau lua fasila whai, o le va vai atu sulu le tino lo maua lo soifua lau lei, ma lo lava le soifua manuia. Ma lo so fu manguia lo fionga le a tau sa vea. Tai lava mo le a ngo le ne fiafi. A lo. Wha mo moe sa manuia le sapati ia matapua inga, ma osi ngā taulanga I le aso nafi, ia ma se malo longa file mufo I o le whai unga le vai aso, ia ma lo le tauatai. Ta manatu fo I sa, iei nisi sa autou tala noa, ma wha soa fo I tawala atu le tāpol kalambe, ma wala au atu fo I lau sunga mat. Yes, sa fetai lava sa vea. O fai soinga bisi fo I o ke ringa ka vili mai last week after our bokalame. And then I booked him vai aso ngai because last week I alu the law ya wrote a word they mako work conference 3-day conference advice for life every year they mako conference. So I postponed the appointments for this week. So it was a good conference, 3 days. Had the different insurance companies come and Kalangoa do their presentation on the different insurance. So we had Fidelity Life, Estron Life, Chubb Life, AIA Partners Life. So it was good to have the speakers come and explain the new updates and everything. It was a good 3 days. And then we had the awards night, and I was very surprised. I wonder. They had a few different awards, but I wonder the advisor of the year. That's the main trophy they had, and I was very blessed, very humbled to win that. And I have to give my thanks. A lot of my thanks comes back to Radio Samoa, to you, Savia, for giving me the opportunity, and for our people to ring me every week for the last year to look at insurance. So I wouldn't have done it without your help, brother. And so thank you for you and the team, and Emily as well, and all the people listening, all our people wanting Fesoswangi in this very Ta'upu life insurance. So it was a very humbling award to win the advisor of the year. So yeah, it was fantastic, very good. Fantastic news, my brother. We'll share that accolades with you. Congratulations. Thank you, brother. Lava tāua tele le whamaori le whatinoina o le ngā ruenga. Ai maise o le manino le leia I o tātou tangata. I lea ma tāupu, ma lea ma tāupu. Yes. Tāua mō le vasili lea. What are the alternative options? Wale le pēwha pēr were deferred. Yeah, well, it canceling lau policy, but it's deferred for 1 year. Wa umana whai I le tau whiutanga inga o no le tūranga o nisi fo I whawhi tauli. But what are the options, my brother? Firstly, my disclaimer, high-level information only, generic information. Among me, se advice process, really mate, and we can get together, book an appointment, and I go through my 6-step advice process. So what are the advantages? Yeah, it's a good question, Remember, deferred means, like you said, Savia, ele cancel. It's not cancelled, but also it's not kaulia. So ele kaulia. Sometimes deferred, kasikau sangai whakali, and then you have no cover during that period, but it's just a deferral period to wait after 12 months, sometimes 2 years. Fuafua le ngase a serious le ngase a kele le ngase kingo, then the deferral can be longer. And so during that time, facing a lever, it's a risk because ele aise cover. So mangu ke o kupu se whalavala whafo se ilo clients, le se cover during that period because mangu fo I were deferred. So then what do? What's the next option? So there's another option you can go for, deferred. For example, if you're deferred for 1 year because you have a diabetes that's not controllable, or your mamafa and your maulunga is not matching, your BMI is too mamafa, then you can look at doing an accidental cover. An accidental death cover means you're still covered, but for accidents. From an accident only, you're covered.
Then umalole 1 year deferral period. Then you can come back to me and we can try again. And kalosia will manguialo, your situation and you've lost a bit of weight or your ngasi is under control. Then kalosia, hopefully the insurance company says, okay, yeah, we can go lia their life insurance now. But for the first year, we can look at a accidental life cover because that's the only option you have. Or you can look at what do you call a funeral cover. But then for a funeral cover, you're not covered for the first 2 years anyway. If something happens to you, you only get the premiums refunded. But it's better than nothing. So those are the other alternatives. Or you can go to your ngaluenga, your pule, and you can ask him to ring me or I ring them to see if we can do a group life insurance under the employees benefit. That way it's go there straight away. There's no medical criteria at all. So those are the three going options, Savia, if the life insurance is not go there, it's deferred. And so just trying to fiswangi, mesiakako our people Samoa to help them. Most of us have a lot of different ngasis, and sometimes it's hard to get cover straight away. But yeah, those are the alternatives. Malon vaftai tali fo I manino mane malmalamba a o ta fanga solo pe le ta fatal no o le telefoni le e tau na fo lo ye lungo le ta screen le telefoni le sunga ya matse lo tua pe a faite na mia telesef so soani e silingi ai ma fa malmalamba tili o le o lo fitu valu tolu iva tasi fitu tasi fa to fa fonga numero na o lo fitu valu tolu iva tasi fitu tasi fa. Now, Matt, how much life insurance is enough to cover your whole family? So when I sit down with my clients, there are makala advice process. Well, the first meeting, I go through what we call the fact find, information only gathering. So I ask the facility for ngale like, as whangau, ngaluenga, if you can make it, what ekalafus do you have? Do you have a mortgage or you're paying a car loan or credit card? What assets do you have? Savings, ka vale kiwi saver me whapenga. So I ask all those facilities, very tāua to ask those facilities because that's how how much life insurance cover you need. Because our facility aku straight away like, how much life cover do you need? Most of my clients they say, we can just say, I don't know, it's up to you. So from doing the fact find analysis information first, I can find out how much they need because makaria for funeral cover is about what? Luas fuluafe to cost for the funeral. Sometimes go fuluafe. Sometimes fuluafe if kangaka and their family. So that's that one. And then you have aikalafus to pay off. That could be another 30,000. If you have a mortgage, that could be luaselawafe or go luaselawafe or limaselawafe. And then you have to leave some kokongi for your ainga because you are gone now. So you need to leave like 1 year of your kokongi or lukau of your kokongi. So it all adds up. So it could be limaselawafe life insurance lavanga, or it could be luaselawafe or selawafe. So it's for everybody. It's different for people. Everybody's different. Everybody have different going on needs, different covers they need. So and I just guess, I just have this one or that one. So I go through the fact find analysis to find out how much they need. Very tāua to make sure they have enough cover. At the same time, then on the second meeting when I come back, I can reduce the cover down. I can make it smaller because it's good to give the big picture, but then start with that cover because it may moke me because they're going to find it hard to kokongi. So then I tailor the cover down. So it's very important for me to do my due diligence, duty of care, to make sure I do what's right for the customer, make it fit for purpose and fit for cover. So yeah, pretty much that's how much how much is enough for the situation of the client. Malo. Ia e mai se fo yo le to tele o tangata o lo ainga e mawhai onda kawa o mai I le whatala doanga le na. Ai sa e tā ua I tele le whai o lo life insurance mai a ngai
is a company insure e whaatua ina tele ma tali tonu ina. Tahua tele, because it's just the same pe alu e whingale e whakauska vale. You want to go to a car dealer that you know you can trust, you know, that have good cars, ele whakauka vale, ke el pēr ka vale resi aso, me mauku pe konginga ka vale. So you want to make sure you go to a car dealer that's good. Same thing with a bank, pe alu le bank, you want to make sure you go to the bank that has the good rates, good relationship, dentists for mai, so on and so forth. So same thing with life insurance. Very tahua, when you pick a life insurance, you pick the insurance company that they lay lako reputation. They have a good rating, so that the claims rating, claim, they have a high claims rating, they have a good star rating, good service rating, good customer service, and wow. So when I go to see my customer, I go and do my homework investigation on all those top 5 insurance providers: Chubb Life, Fidelity Life, Astron Life, AIA Partners Life. And some of them are connected to the banks, like ASB Bank are connected to AIA, ANZ Bank are connected to Chubb, and BNZ is with Partners Life. So those are top insurance companies because they are from New Zealand based and also a little bit global as well. So you can trust them, Savia, because they have a very high rating, high credibility and integrity. But that's why you have to be careful not just to do life insurance online or when someone comes and kui on your whakakoa and says, "Oh, I'm with the life insurance company from over in China or India," but you never heard of that insurance company before. So ele lo oe be se scam be ai. So that's why it's important to Google and check the insurance company. That's why with me I use the top 5 ones, and these ones are tested with the Financial Markets Authority, the court system in New Zealand. So these ones are the high respected companies, and it's my job to make sure you're with the right one, because come claim time, I want to make sure ko kongiro claim. As long as you're honest with all your facilities on your medical application, then I want to make sure that your claim is kokongi, is paid when you need it. So yeah, those are the different type of insurance providers. To go in and look for the right one for you. Any company there that they're over 100 years, to their reputation, ma Yes. lato talaanga. Yes, there's more than one that's been around over 50 years, over 80 years, over 100 years. Wow. And they have a high standing history, credibility, and their ratings is very strong, and they pay millions of claims. So yeah, definitely. And it's good to look on its website. You can see all of their history as well on their survey on Google, which is good today. Mālang, vātai tilila. What is the difference between a cancer cover policy and a trauma cover policy? Yeah, Mayor Facili. So trauma cover, all the 5 insurance providers have trauma cover, otherwise known as le singo, le cover or le critical illness cover. O langa winga, it covers for whasi fulu koe ngā mai, all those cancers and heart diseases and strokes, kawaso, Parkinson's, meningitis, motor neuron disease, multiple sclerosis. If you're paralyzed on your parkour down, if you can't walk in a wheelchair, ke ula veo ka vale. So there's lots of koinga mais, serious mais, that's covered under trauma cover. So if you take that cover, kupulo se whalavalawe, and you claim on this, and you leisoi fuaoe, then you get a lump sum payout while you're sitting at home. Maybe kasko sanga, peluko sanga, you get paid out 1 year's worth of your kokongi, your income. But because a lot of my clients been Samoa, because a lot of them, they only go there for the life insurance, but they're deferred for the trauma insurance because they already have a few mais or they're a little bit heavy. Then the trauma cover, they can't have it. So they're only covered when they die for life insurance. So these couple of companies, Astron Life is one of the companies that I go to. They have this special cover called a cancer cover. So ale kauria for trauma cover, if it's deferred, they can give cancer cover. And cancer cover means they're covered for all the types of cancers, but not
heart attacks, strokes, and other ones, not the cancer. Yeah. But cancer is one of your main claims in New Zealand. So at least if you can be kaulia for cancer cover, that's good because you got something because we're kaulia trauma. But the cancer cover you can apply for. So that's the good thing about having a cover like cancer cover, Biale kaulia for trauma, because at least cancer, you know that that's one of the main claims for men and women around the world, let alone so yeah, gives you peace of mind. Malo, whātai tā ua tele, au leo ngā ia wa au uina I tātou umalawa, I le ese senga o tuai ngā insurance, ma le tuai ngā pui ngā fo leo le policy le, mo oi a. Sao le rei. O le silmulmuli leo I le tātalanduanga. What is the advantage of having a specific injury cover over an income home protection or loss of earnings? Yeah. So income protection cover is a very comprehensive cover. It will cover kokongi. So if you're lavea and you can't work, or you're mai and you can't work for more than kole kasima singale off work out way, then ACC will cover you if it's an accident in New Zealand. But if it's a ngase mai, then they won't. And so off oiringa luenga for kole ongo masinga, then you're going to struggle with no money. So income protection cover and loss of earnings cover covers you for those things. But one there, it's very strict criteria. They only take a lot of white collar ngaluengas like, you know, like office workers, like lawyers, accountants, you know, clerical. Those ngaluengas, they're not required for, you know, manual labor. Yeah. And so a lot of my clients, because they're working in the storeman, the warehouse, the factories, a lot of times they let go leo clients for income protection or loss of earnings or mortgage repayment. And so if they go leo for life insurance and maybe trauma or cancer cover, then I can also add the cover there or the specific injury. And specific injury cover is more feared in income protection or loss of earnings. And that cover is usually go leo for a lot of blue collar working ngaluengas like factory and storeman and things like that. And it covers a list of going injuries, certain types of injuries. Not every kind of injury. It only covers certain types of injuries. But Mea Celia, you got some cover. You got something. It's like the cancer cover. At least you got some sort of cover with your life insurance. Pea le income protection or the loss of earnings. And it's more kongofie. So it's very tawa to have something as an alternative. Yeah, mai facile. Malo, whaafteitiri lewe lau sungamat. Ia, o le tātaimi, ia ai toi whaile uwhalau numera I le malo le atunuu, nei am whai peo na whamawina, ia ma wala aua tuai fo I e sota I atu, ia ma whaawau peo na whamamlama I le atunuu. O lua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. Ia, toi fo I atu I lau fionga e whaatawalunga mai o le tā talandoanga. Ia, ma tātau mawai ai, ma le whaaloalo. Malo lava safea, ia mamoli atu whaftai, malo I lo tō pa ia, ma malu Samoa. I lo tō whafonga, I lo po kalame lenia so, malo whaftai, malo le nusai, malo tapuai, whamanuia le atua tiute ma Faiva, o lenia so. Ia whaftai mo lewa no savea, manuia le fiafi. Whaftai tele lava, looking forward to catching up with you next week, the same time, same place, I le Radio Samoa. Ai molte mnei, manuia le ngā Gagaifo Faiva I lau sunga mat lua tua, whaasoifua ia. Tai, whaasoifua. Ia le nā, tāwalunga tuai fo le talanuanga ma le sunga ia mat, le li I olo o tū maia le fautuanga, ma le fesoasoani, ia le fautuoina oi I le meo le policy o le insurance, I le telefone le nā, o lua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu tasi fa tail tatu instia te lenga ya se manu ya malu sa o le fale ri ataro foi le tunu va tai le on se mai ya me se foi le nei aso umi lo to lava papale I tute ma foi va lo filima o le malu ala to ye le ma foi na ta fia ya le ini o le malu le taiao e olo mai fo I le teimile nei ia ua whape nā fo
Fatalofa i le pa ia maulunga le atunu, i o tūlanga whalupe Samoa, le ale o iei se whapitalanga, ua tātou folau i le fola masani, i le fala na fola i le tai au. Ia, le o tātou walua i lava whapena. Nunu atu whatingi o tau sala pa ia i sāma whainga o le atunu, ma i o maunga te tele se i o i maunga iti, ia, whapena fo i o wao se i o i o naiu. Ia, ai le mawhai lava. O na tu uai ia le whaatalofa i le pa ia mawalunga o le tāwhatolo o le tātu tuno, pa ia mamamalu wha le malo, pa ia foi mamamalu wha le anganu, ia ai ia mawalunga se vi inga o le atua, i pa ia mamamalu wha le atua, ia o lo o momoli pea, e ana au auna tutofi whata whaitaulanga ese o le atunu. Le ngata i New Zealand nei whapena Samoa i o tātou lau whanua me ele, ia ai so se atunu o le lalulangi, o lo o tā a se ai le au whainga luenga, ona o le tau waswaswina, o le ipuwai, o le ola, i le soifua wha le anganga. Whatalofa tamau tina matua, whapumoe sa e alu le lotu le asua, na nafi mta au i le lei ia la ei, ia mawhanawhana, ia, whapena fo i ona. Mau le avadoa e o taulanga ai i tō tele ma au lotu ma e kalesia. Ia, whapena fo i le toe taliu mai. O le whainga malanga. A le mamalu o le au whainga luenga mo lātu whaletua. O le au mautofi. Ia, ma i lātou sa malanga atu. E le whaelonga ina o le lotu wha le tausanga ma le whono tele i malua se lau lima se fulu tausanga i le tausanga le nei. Pa leo wawai atu fo i ei se teimi o atu le wha malo ma le wha aftai i na ua tu silima le kalesia ma le whono tele i lo lato teita i fou o le teita i whono fou i a ma le sui teita i whono e tu sai ma le whono tele sa usuia. Ia, whaaftai le tua, au tele i whaalongo lava, o i ai se tūlanga na o ai se whaalawe lave, po se tala whaadoloa, po le tuua o le malo, ma le usuia, fo i o le whono ia i lātou. Sa malanga atu i le whono e pei o na masani. Iai, o wa o tausanga umalava. E te tau lava o na iai, a le o se whale tua o se whaife au, ia o se toia ina, o se whaafea ngainga, ia o tala whaanoa noa e tulai mai le teimi le whono tele a malua i lea tausanga, ma lea tausanga. Whapena fo i whono tele a lea kalesio me tisi mai, ma so se usu ngā whono lava a lea au whaingaluenga. A o le tausanga le deita ilo iai. A lea au tele i whaalongo atu lava. A mea, ua iai se whaalawe lave, ua tulai mai, ia, pa ua fiai se soifua, o se tamā o le kalesia po se tina fo i o le ngaruenga. Ia, sa au whaala le leile atua, sa e whaatawhatafa i au vale vale, a o whetaloroa i lau au whai ngaruenga. I le usu ngā whono, o le whono tele i malua. Ia whapena fo i le toe taliu mai, o le toa tele, i o lātu ainga e meise atunu i whafo. A leu te wawai atu. O lea sa usufono ai le toina o le matanga luenga i Hawaii. Le sunga ia tine tali ngafa, whapea foi i le whaletua, ia ma nisi o ti akono ma oa o ma le kalesia i Hawaii. Te le loa le pulenga leo o lo ia le matanga luenga. Ia le sa au whalongolongo o usufono, ma o se tasi foi leo toina. Sa mātou iai le aonga i le kolisio Samoa i le tele o tausanga, na foi atu lea. Ma avea ma whai a onga. Ai te ua to he sue ane, ua le ilo po wheu a ngā i ai. Ai e moifo le ata, o le a whau uma le whaletua. Mai le kolisi o whai whi au, i le maota i malua. Ia po le kolisi whawhai whi au o malua. Le la o lo o iai i le pulenga, o le kalesia e whakasa po le tanga ruenga o Hawaii. Aloha to you, my brother, Reverend Elder Tine Tali Ngafa, ia whapea fo i le whaletua, ia ma le usu ngā whono mamalu. Tau tai le tua i le toi tali watu i le atunu ua whawhiwhianga.
ia o loo ngā lulue matautu ai le ngā ruenga le atua, e le mawhaina ngalo le nei fo te tai. O vea fo o se prefect, i lo mātou vai tau, tono o ele ma le laumua, o le kolisi o Samoa. I le nau whanga i vai vase, na vase ei le tau o le tawhai ono. Ia, ma whaasino lima i ai te tai i le nawai tau. This is the place. Ia, i le awhi se lau lima sefulu na savali ai lea ele. Ina ua manino i le te whono whaatonu. Le fsosoni mai le administration o le malo o New Zealand. O le atu to tasi Samoa. Ma o le ngā ruenga mua e tau na whai. O le whātū o se a o ngā whapitoa. E a o tau ina ai tama ma teine whanau o le atunu. O le kolisi o Samoa. A Faiva se lau limas fulma le tolo. E tā pena ai. E fo i mai. Ia. Ma tautua i le malo. Ata mai e tautua. Ia, o le talitale na. Ia po upu whaavai na. O le kolisi o Samoa. I hele whaafala whaapia me lewa wawai. A vo mi mika ka umai i alang kolisi ma lea. Aile ai. O leo te whai atu o le whaiwhi au lea nau se whono. O se tasi fo i o toa manu. Ta alonga. Whaafianga. Ia le sunga le whawhengainga, po le sunga le toina, ia Reverend Elder Tinetali Ngafa, ia whapea fo i le whaletua, ma le au su whana uma, mai i le matanga luenga i Hawaii. Ia whapea na fo i la langona, isi whaiwhi au to, ina ma isi whaiwhi au, ia sa anga i atu, i le whanu tele malua, ia pui le tua, i le toi tali watu, i no whanga mātunuu, ua wha mautu ai o no le tawhinga ma le wala awina, ma le wha uina. O le ngā ruenga a le tua. I se o wawa ai atu ai lau pepa lea sa tusi ai i le. Ma le la, ioe, lea ua ta ape ai le whono tele a le whakasa ai le lau mua i malua, whaelonga ina o le se lau limas fulu tausanga, talu o le taunuu le kalesia. Ma ua tusiri mai le teitei whono a wao, e ne whatu le sā. O le e whakasā le nā mai vai vase uta. O le sui teitei whono, mai sāmala ulu, malai ulu lea o le e whakasā i le pulenga no tele sa la whai. Lea ua tutofi ia i le sui teitei whono, le sunga le toina, ia Parliamentary, tau ili Ropena. Congratulations to the chairman and the deputy or vice chairman for e whakasā whono tele i mālua mō le nei tausanga ma le tausanga fau. Ia le na, whatalofa ia i la tau o asia i tātou le nei fwoi vai teimi o le tausanga i na ua toe 20 minute tāle i tūlai 5. Whatalofa fo ia i la tau o lo o ngā malanga mai ma mai le kimu ma le marulu le nei tai ala fa ngolo tu fo i le talo le tau i Samoa o le matua matautia le malolosi o ti munga o lo o pa uai ia a le mele le aini matangi fo i le malolosi o lo ang na o le timu ai pa usa o ila ai o solo mamatang ia o le popolenga le nai lo tatu tunu ia ai tatu te fa tai le anga le o le atua. Po le ale ngase o malo aia ia whaamsidonga o lo whaatino o le teimile nei. Le so o se tai au tau o tele. O tai au o se te isi fo i tai au tau o tele. Le so la, ia le ana amatalia ai ia le whaamsidonga o le sunga lauli, o le sunga i le whepuleai, le sunga ia lio, o le tamaita i a Lise Marie Schmidt, o le sunga ia Samuelu, malona whaletua ia Sivai, ia whapena fo i ma oiles eto onwe, o le sunga whapulea, whai mata sua. Ia lena. Lea sa autou whaalonga longo, i le tūlanga o Morimau. O le urua i Morimau na wala au le tai au nei. O le awhionga i le komsina o leo. The Commissioner of Police
le sunga ia ua paau longo i tino Filipo. Ma e lau whaanongolongo atu. E le saunoa mai e le fionga a lilo mai ava. Maina vai o le sui o le Radio Samoa. E pei e fōlinga mai ai o se tūlanga whaavae le ana apo mai e le fionga le komsina. E whaatūlanga mai ai mea na tutupu i le amatanga Malaysi mea. So, the witness is a foundation of the timeline and the time frame of what happened in the first place to the next and then to the next event. Mana i alfa tulungana na. Le foi la ul tātou malama tuai. E se fo I le fatulangana. Mai si vaenga tātou te le I malama a toa lava I ai. E tā ua la le nā e tātou te mulbuli tai ai. Fa longo le lei ma le manino ma le tutoa. O na tātou malama mai lea. E le ai la se mea tātou te tua. I ai, I a mōri mau o lo whanga solo le temile nei. Ai te nofo ai malau faspepa, malau penny. Ia ma e itemize and also analyze the timeline, the time frame of one event, the next event, and what and who was doing this, who said this, and who said that. Ta ule na, yana nofo ala ia leo o e mau mafofonga. Matua I nā ia lau whamsinonga. O te pisa kele de mea. A se whanga solo pea mato lau mori mau. I lea taimi ma lea taimi. Ia ona whapena lea ona tuu lea vanoa le defense e whai ele mea ta o cross examination. Ia pa ole whasiring ia loa mori mau ia ua mai. So, the safest thing for us to do is to give the opportunity to all these witnesses that are now sworn under oath. Lato umane. O lato moribau ia iwa se fulu mona tupu lea ta ua mai ova. O moribau ia leo. Tātou tuu ia le teimi ma le avanoa, tātou te wha longo le lei ai. Au le pisa. Au a fo e te lave whau ma e whaasa lavei I le talanoanga o lo whatino. Ai tātou mafau whau iai. O le sila vaenga e tā ua I lo mafau whau. Ona na uma mai loa le malolonga le awhaitula. Se e loa ma le whaamsinonga e tā ia le whaatalanoanga. Ia pa o le interview a le tōwhai le vai malai a siata. Ma le tauta iai. Ma le whaatalanoina o le mata upu ia Sam. I lunga o le video. Na ta uana nei e tusa male I tūlā. A toa lava na tāi ai mata I ai leo whapea foi I la tau o lo awai atu le whamsinonga. Ia whapea foi le wasanga o le jury. Ia pe awhai o iai ia se jury po o ni whatonu la tau te la tau te mata I tuina. Ia tawulumanga o le whamsinonga. Lea la ua whaatanga nei ia le video atoa ma ki lipi ia e mata I ai le whamsino ia ma le au whatonu ia ma I latou o lo o iai I tutonu. Officers of the court, the jury, the judge, the presiding judge. Now the question that comes to mind I lo'u mawhau lava ia. Lea la ua whaanga ki lipi ia e whamsinonga. Ma le mori mau ia tu sao mai ma tu fofonga e le ngata ua po e le video. Po e fo I le ata whaatasi ai ma le audio po o leo ma si fofonga. O le vasili tu lai mai I lo roto. Pe ai se ala ua whaongai nai videos nei e tā. E luma o le whamsinonga. Ai whaafewhea, le fia se lau ki lipi o videos wa lafo so atu le ofisa o leo. Ai le mawhaio na mai e tonu al whamsinonga, ma tā ina I le teimi e tō lau ai se ma tā upu, ai whaangata lawai o I le ofisa o leo,
ma ka puta ina, ma leo toi ai seisi vaenga, na ona mata ia o i latou, ma fai e le fai unga, e le lava muli mau, mai le lava kilipi, le tilo kilipi, le fo i la sa tilo le mata, upu le ava ele, ai mai se lona fale tua, male sunga le lauli le mali toa, male tūlanga na tua ia ai e tuile epa, word for word, and his face was shot, and is also a recording of his voice and audio. E winga, i le tua inga, nei te ua whana la uli, pe pāse pulu whana la uli, i le tama leo Samet, ta wēna pu e mai e loka. Matua ia ai whapea, o la uli no ti e le tama lea. Po o va ele foi, po i la ua uma foi, na tupu ele whalavelave lea. So you see where I'm getting at. O nai fasidi na e oso mai lo mafo. Faulala le me ua whaonga ai kilipi ia. Ai le whaonga inga isi kilipi na la whatu e tusa mamata upu nei. O whea kilipi e a mai e mata i mawhai i ai ia le whai unga. Ma le suasuenga, a o whea kilipi e ato i whafu. E le tāua, e le aonga, a o le tilo sao ma whaalongolongo, sao i mata mangutu o tangata, o lo o tau te tala mai, ma whaaleo i atua inga ia. Well, no whao ia mai ma fau iai, a le fo iu te whaaleo lava au ia i la tilo ma le ai, ma whasiringi ai nisi o vaenga ia. Ia le whai. Te tātou wanga i pēr lava e mata i tū, le tele o moli mau o loia a whanga solo. Sa i le ba fau le whiawhinei, a tolo lea na maua mai ia se update, ma le tūlanga aisa o manatu e tau na tuli loa pe i walanga lela a tāle di molo no winga o tāle o nui o. Ia o lewa na taape, ia ma tāpulia le mauta whaamasino, le nei aso ua tāwalunga ngā ruenga o lea songa fua. Ia ma whaamoe fo i masuru le pelu le whaamoenga. Ia se ia o lia tai au. Ta ule na, ia ai mole te mine ia te au. Ia lo utal tununga. Tātou te talo pēr. Ma tātou tāpu ai pēr. O le au ngā o meye tu le mai. E le mawhai ei o na toe whaaufi whaamanungase. Se isi tangata. You can tell from this court case, somebody is lying, somebody is telling the truth, and somebody is conspiring. Somebody is conspiring to create a theory that is unbelievable. La tātou mata ma whalongolongo. A wā e le o whatangaina ni cameras ia po ni waenga whuleo mea pu e leo i to tonu o le mauta whono. Oi o le whale whamasino. Ai o te pu e atu i whafo e le tātou au whainga ruenga. Ia nisi o waenga o lo tutupu. Ia ma le whaatulanga ina o lea moli mau, ma lea moli mau. O le fwoi la e mai tau o tuai i. Na tā ua le moli mau o le fionga le komisina. Leo o atu o le whaipule ma o ia fwoi o le swimming star o leo ina ua mai o na whaito finga le teimile na. Le fionga ia fpule ai. Whai mata sua. O atu le ofisa o le komisina o leo. Ma fesilingia, pēta wā nau, pēta wā mō fōi. Ia le whaila o le tamale ua maliu, i le whaalawe o le hit and run. Ia, le whaila whatu a malmalamba i le tō tele. Ina ua whailo e le fionga le komisina. A wala o le fesili e tūlai mai. E mo i o le swimming star. O leo.
O le a le whainga, le whetuna inga, nā laio na mana o le minsta i le whaila o leo leo. Po le whaila whasino i le susu enga le tama ia tu au. This is the first time we've heard of such a movement or an action. O le sile tu le mai. Whether it was appropriate or inappropriate. Na wha oe mai mana malamba e mai mawhawhau paule mea leo te whamatala atua. O mea ia o le timeline leo a matai le launga male moli mau o le fionga e le komsina. Tali el komsina o lau ave le whailei o ia pali i Mona Lisa Ketsi. O le ala leisi ngā ioinga sa whaia. O whamatala. E le sunga ia puleai. Le li i swimming style leo leo. O le o iei moli mau. Ai le fia o mai moli mau. E o atu le taavale leo leo. Langa o le e au tilo iei tangata mwhapea. E ile a fianga o tangata ia. A lela fato ai loi foi. Na talo sanga ina se taavale rental. Yeah. Talo sanga la ingina, talo sanga ina, ele swimming style leo leo. Ina ia maua se taavale rental, e uta mai ai, ma transport mai ai. Ia mori mau ia ua maua. Leanga e le fio mai i se taavale leo leo. Langa o lailo atu ai o taavale leo leo ia malanga mai ai. Ia na whai. O le ale si mea na tule mai. A lot of sitting here i le timeline lea. Pēna sila fia elemin stau leo leo. Ia le ngā o inga lea e whātino. Tufal tātou por Columbia, Samoa. Please share our program to all our friends and fans and families all around the world. Here in New Zealand, Australia, the United States, the Asian countries, the European Union, and in Samoa, because it is important to analyze this correctly. And it is best that the timeline and the time frame of events as they happen in a chronological order. O maua mai. Ina ia whaawasenga tuaile mena tu mua i. E whaingofi e fui ai tātou na tātou murumuri tai ai. Ai leo whaia ni tātou whaiunga. Le ai. We're not here to make decisions or to make assumptions. All we are doing is to tell the story of the court case that is in front of us right now. Now na tātou whaamatala. Ioi. Now na tātou whaamatala. Ioi. Ia le mea lai tupu ina ia manino ai mamana malama. Mai, o outou uma ia tustusi mai. Ma outou manatu o tu i tū whaapitoa, le ai. O le whaile tiu te le atou savea, o le whaamatala atu o mea ia e tutupu, ma whaamatala mai e o tātou sui o le Radio Samoa ia pia. Whaatasi ai ma mori mau o loo whaatino, ma loo whaaleo i le teimina nei. O le winga o le whaamatalanga le nā. We are not taking sides here. We are telling the story exactly how it pans out. And why? I say, so that things could be simplified and things could be interpreted and translated in the most simplest form and simplest way for people to comprehend and understand exactly what is going on. Yana now. A talo whailunga o le tātou apia wholinga, a lola sai whumruia. O oea masia wamio. Ai, o lo tu inatu lea manoa. Ia e whai e a lautus tu singa malau,
Ai saula lunga le apio a le fola ale atou sa vea. Fai tete la I o le ngutu le mele tautala I upu mata ngā ma mele. Ai pule oi. Io e. O leo o fai atuai. E le ai se fai a onga Samoa. E le ai fo se tangata Samoa e fai tō whama malana whaatō whalang inga. Malana wha au tautanga. E mawhai o na sau o na nofo I lunga. O le apio fōringa. Po le a lava le fola whaasale lau. Po o le YouTube. Po o le Twitter. Po le TikTok. Ma nofo ai nā. Luas fulwhai tū lao le aso. Fitu aso le vai aso. E nofo ai ma whaatonu lenga ngana. E luai mai ngutu o ta ngata ese tai 4 miliona I lunga o le apio fōringa. Ma le social media I le teimi atas. O maua mai la le wingo le tala le avatune. Watalo fatu whamuina milo tole foa tofunga. Watching you le atou severe from Wyoming. Talo fai, fatalo fafo I Samoa umolo lalama papa awai. I lea fo I sitete o le tunu. Grace Luteru, fatalo fatu. Ia, fapena fo I. Ia Margarita te lea. Ia, po Margarita ta lea. Ioe. O le si o lai sa lea, talo falava malol sa le si fumuria. Fortino Josefa, talo fa sister. Ia fapena fo I ia le tuafina ia Erolini. Famai pulea o I lau manatu faari a salpala o vale. A esa vea e sao. E salpala o vale. E sa fo il fai upusa e tamaiti. E pala o vale lol ka magiki o kankolopu e mai I e sasa. Ya vatalo fatu sau fa mai manaia de Porkalame. Manifold level le fa fonga le tunu. Ya ai mai se fo yo na yo tatu tu ama tu o lo fa longo pa fa fonga mai. Awa tasile na va nga ta wotele. O le mala malama o na yo tatu te matina matutua. In fact, the feedback from the younger generation, our youth, wato tele tupulanga televou. O le se fulu lua, se fulu tolu, se fulu fa solo atu ilunga. E le se fulu valu lua, se fulu tasi, e o lava I le tolu, se fulu tausanga. E alana o maua le vaenga le na, ona e tele ina o wasiasi ia o onga, o Porkalame ale council ia whapena fo I pulenga whai tu malo. Mātou te wheloa I ei matupulanga televou le sfulu wha tausanga, sfulu lima, sfulu ono tausanga le mātua. Ma whai mai. Malo anko Savea. Anko le atau. Au te lei wa ai mua I nei tamaiti. Ma nei tupulanga televou. Ai lātou te whaatalofa mai, ma whaaloalo mai, ma o luatu ma mātou wheloa. A lot of feedback on that. We were watching. Their parents were watching my program, our program. O le tātou Porkalame. Ia ana atu lola ia lea o fesiri matua. Lea le mele tala noa mai ai ia. Ia le atou Savea. Whamatala lola ia le matua iai. Ona tutu ai le ina. Ma mata ma whaalongolongo. Ona o le whaalongolongo mai foi. E alu ma mix atu le tātou tala noa I le teime because that was the feedback I had from these young generation, young boys, you know, o le tuainga tau sanga na le sful whai, sful wono sufitu. A li I mata mai tai. Ona whaalongolongo I la ia le mawsilingia mātua. I lea mata upu ma lea mata upu. O mea lo tutupu I Samoa. Ia whapena fo I le nei atunu ua vea mo tātu a ingalon lua. Duffy Style. Ia, lea la uotou whaafonga maila I la utala lena avatu. I le taimi nā luatu ai ia le tangata lea o na Pekini e po ia. Alu atu ai fo I ma le tangata o tiu whea. O atu ai ma le whawhine ma le lea o le Porkalame le I Sydney.
Tele mea na lafo atu. E isi mātou uso a whasalalau. Ki lipi o lo tala noa sa o mai a tangata nei le whaaleanga ina o le malo, le tamai tai Parliamentary, le sui Parliamentary, le sunga lauli, le sunga i le papali. Le alala le nā, le ana na tu fasili ai o lo o mawhawhau. Ne alawa watu nei a ki lipi o le tautai ae, ma ua tā i lumo le lalolangi, ma le whaamsinonga. La le mena le mawhai ai, o na whaia lea ma whaatino lea tūlanga. I ki lipi na lafo atu. E lango ai le mau, i tala mata ngā, e la lafo o le fionga te mai tai Parliamentary. La lale na e leo na fasilingia, e lo mawhau. Ia le ngā yo inga lea. Ia o te loa, wa pōle aso ma ua malolo ia ngā luenga le whamsinonga i le nei teimi. Ai, e tā ua pēr ia tia. O la tātou ua e tā le pese lea. Ia, a wale taito lua ina fo i o oi dungo le ala tele. I to tonu o lau sāma. Ia ua ke kaukuli moi. Ia ua e whalonga longa mai pēr. Ma mau pēr lo fusi pā. Whai lo fusi pā. Ma ua te tala noa i lau telefon. Te vanga nā ui eise mea fole le u le lei ai. A telephone holder in your car. Ia na tu whalele i eba. Aka mai ari a tau sa vea. E tā oi mo mori whalei. O le tau whale. Fo i mai. Sa ili se awa noa e tala noa atu ai. E le sunga ia Tongsia, Pio Wilson, o le li pule o le tātou whale ta vale. Le Omega Cars, au e te aluese, whaatali le mai nā.
Ta tār whātu le amatanga le nei mai aso se whapoponga fo i o telefo le Radio Samoa a wala u whafonga mai. Wa le whiawhia Donald Trump i le presidente o Lucia Vladimir Putin e peo na whai ai ana saunoanga i le amatanga o le vai aso nei i na ua whaatino nisi o so whainga Moscow i a Ukraine e ui sa manatu le to tere le whaiunga le rawa aso ai o le amaswinga maariere nei mata aupu. Pai mai Trump e matua e ona leiloa le mea o tupu i a Putin mai to tere tangata ua ia whasiotia. Ta ua Trump wa levo na masani i a Putin peita ai wa waiero na whana atu o lo keti i a ai ma whasiotia ai tangata ma ua ia matua i le fia lawa iai. Pai roa le presidente o Amerika wa le fia i ngā yoinga Putin o lo whaia ma ua amata neo na ilo sa po sanctions e whaia whaasanga i a Rusia. O whairoa le CNN pe a mara se furu rua tangata o whasiotia i os whainga murimuri nei a Rusia lo o awhia i manai tamaiti. O li putia se whamtananga ma le taitai o Ukraine o Volodymyr Zelensky o le whire mu o Amerika i le ngangana whapea mara le whire mu o isia tunu o le rararangi wa tiri una i ai ngā yoinga a Putin. I Switzerlandi, ua li putia mai e to o 5 skiers po i lātou whaase i le aisa na maua tino maari riwi se no fuanga to ai le aisa e lata i le Swiss Mountains i le aso tō nai. Whai mai di poti na maua e isi fo i tangata whaase e le au vai maunga, ma o le vaade le helikopta na tau mawhai atu e momoli fo mai i le no fuanga na tupo i le whaalabrawe, mai lo ai o tino maari riwi to o tolu, fo ringa na tanu mia i se soro ngā aisa, a o le isi to o lua, wa li potia mai sa maua fo i se no fuanga lata ane. O le teminei o lo whaia su e ngai wha mautu i nai i lātou ia ua maririu, ma le mafua anga fo i ua maririu wai. Wa amata aloa ia le roia siri le su e ngore nei wha alawe, a manatu nisi e fōri ngore aisa na solo ane i au vai maunga wa mafua i le maririu a o tādia pea se wha maoninga o ia su e ngai. I Israelu, o le to lua o se fō mai Palestina i Gaza, le ana whasiotia si ana whanau i oso whainga Israelu i Gaza i le asfareire taruai, whai mai o roo tinga i na pēi le wharamai mo roo tautong fitia. Whai loa se whaamtaranga mai le BBC, o roo tūranga wha le tonu le soifua maloloina o Hamdi al-Najjar, whai mai o oso whainga Israelu na whasiotia o mai si ana whanau e to aiva, ai tutoe aina o ia Malaysia o nā tari e to atasi na whaasao ina mai. Whairoa le militeria Israelu lo oiro nei e la tole mata upulea. Awa whairoa le koru se mumu na whasiotia atu ai fo i matangata e to orua o lana au whainga ruenga i le wha i unga le vai aso i le os whainga lea Israelu. O le whanau e to aiva si urungari i le awa whasiotia whai mai amata mai i le pepe e na oni nai masina le matua se ia o i le tamaitite se pururua tausanga o lona winga o nai whana witi umalava. Lo whaawo peo swainga Israelu te tono Gaza i le temi nei. Ma le Pasifika i Fiti, e le mawhaiona tau wā mai Fiti i a Australia ma New Zealand, i a whaatu mawina na whai a onga, o le saunoanga lea mai re o lo whaururu i aituranga tau tupe rea tunu. Wa tā ua i ripote le Radio New Zealand, whea ngai o le matanga ruenga wa onga Fiti maru i tau, i le tūranga whaititi o whai a onga. Whai mai le minista o tupe marasui pārmia fo i o rea tunu o Baiman Prasad, e ui e maua na matanga ruenga se vai ngā tupe 5,7 miliona tāna New Zealand mai lana paketi po le tala whaatau o le tupe peitai e le ngā whatia o na o le toa tele o whai a onga wanga i atu nu i whafo o lo o maua i whaamanu i anga e siri atu. Whai mai o lo toleni nisi whai a onga fo o le atu nu peitai o le toa tele o whai a onga o walusi atu i New Zealand ma Ausitaria mai re ma whai e Fiti o na whaafetau ia tatongi o lo o ofuane e ia atunu umoa na whai a onga. Ta ua le ripote le teminei o whai a fwoi maseiro i ronga na matanga ruenga i le tūla whono a o onga po le Education Act o le awhibsera wonus wano. Tala muri mai New Zealand o sa idia nei e le tō tino ua wha ingoa Retail New Zealand se whono tanga ma le minista o leo ina ua wha iroi ripote le tio wha wamalua New Zealand se whaatununga ua whai e le au whainga ruenga leo o le ale to su eina ni tuwa inga e whaatatau ini ngā yo inga e la loifo o le rima se lauta la New Zealand. Whai mai ripoti o mati na tu ina i rea whaatununga i le au whainga ruenga ma afuai nisi o tūranga ua le malamala mai isi.
Whai mai le pula le Retail New Zealand o Anne-Marie Johnson i le Radio New Zealand o loo sa ili wawenei sa lātou whonutanga mana ministau leo whātala no aina mata upu. Loo whaawau pēo nauna ia e le Retail New Zealand tangata ia whaawau pēo na ripoti whaalawelawe uma i leo. Tu sa po le tele po le titi fo e se sori tu la fono. Whai mai a lātou o aso uma e whenga iai au whai pisinisi ma whainga wha matau ia masau wā tangata e ospa ia whalo loa. Ngau ia me tō tino mai ei fo i le a whianga tau le soifua maloloina e a fua mai nei winga e mai se o le saunga le mua lau whainga ruenga i whalo loa e ta tau lava pea o na tala noa ina le nei mata upu ma leo. Tala ia le video sa momo lau whaafonga mai le nei fo i aso soifua. Ea le nā whawhiwhianga sui whiwhinoi o le mānawa o ngā ruenga I ambale ngā Gagaifo Faiva le atunu o Samoa.
e le dei a wauli ia ma le fiafi fo i o le asunga fua e wha tu ngata ai le tai au. Ia le ua mai o le ua seu mai i whanua, ia le wha tamaso ali inga a le atunu, o le au Faiva, o le ngā tei whale, o i lātou e Faiva, e whai o lātou Faiva i le vātea tea. Ia whapea nā fo i Faiva o le tua sivi, ia ma le vautā, ia po tua maunga fo i. Wha malolo ngā lue tātou te o lava e momori oe i le tau whale. Ono le whaisi ti bunga, nge i e kaukuni moe kurunga le awala. Ai ua tāua le tātou whasoa i le tūlanga ue ai ia le tamua o le awhionga i le komsina o leo leo. I le whaatulanga ina o le timeline ia po o ngā ioinga ma mea sa tutupu mai lava i le amatanga. Se ia o mai i le teimi na matuawe vesi ato ai mama lepe le whale al di o le suenga lea. Se ia o mai i le teimi le nei ua o mai ai ia whawhita uli i le tātou whainga malo. E le ngātou le pāti whai o le whātuatua i le atua Samoa o tasi na ua vai o le whanga. Ia ai whapena fo i le tātou Parliamentary ma le whanga whatalai. Ia ma le whete na i o iai le teimi le nei. E pei o na ta oto mai ai i le whamsinonga. Whatalofa ia i la tau i lunga le tātou api o Faulinga, William Brown, Duffy Style, ia o le tōtelo i la tau o mai moa mai i Australia. Ai mai se o Melbourne, Australia, Sydney, Brisbane, ia whapea fo i Perth, Western Australia. O Lamustele, talofa lava malola sa i fumaria, ia whapena fo i Ben Oni Tomata. Talofa lava. O le winga la utala le avantu le tātou au whaafonga ma le au mai moa. O le tātou te iai le teimi o le whaanga solonga. We are only talking about the stuff that has already been said. Tātou tala noa I mea ua uma o na whaleo. O mori mau ua uma na whaleo. Le aso atai au. Tātou tuli loa ia le tūlanga o le whesili matali. O le cross-examination, o le tūla I atu o leo o le tū leo lo te te, o lo o whai I lātou masui, o le sunga I le lauli le mariatoa, o le sunga I le whepuleai, sunga ia Leo, sunga ia Sam, le sunga ia Savai, whapena fo I le tamaitai o Lise Marie Schmidt, lātou lo ia la ia King's Councils ria na suetupe ai nei, lea ua taunu watu ma ua mai ona tongi o lātou retainers o mea na o retainers. E taunga tā King's Councils o loo a matu ia tunu I wafo. Ia me se lava I New Zealand nei ma Australia. Ia ona o lātou to mai I whaapitoa ma ngā waa e whina wina ai. Ma tā upu wha le tū la fono I le whaamsinonga. Yo e tātou te le tala noa la I se mea ele I o I ai le whaamsinonga. O leo tātou tala noa I le mea ua uma o na whaia I le mole mau. Patalo whatu New Zealand, whaasavalu Ronnie longa vā to mata. Ia, whaaftaile mafuta mai, William Brown o Sina whaaliunga. Ia, whapea fōi ia aukilani pe au maukali. Talofa, Jacinta Sevet, talofa lava malole. Whabai, e leo whaalongolongo ngi sua ngā kala. Ai o lau tala sao a le avatu le teimile nei. O le whamsidonga o lo whaatino le teimile, o sua ngā tala. O ina whai le tala lea, o ina uwhiuwhia le tala lea. A lela o avatua nei le mata upu le mea lea. O le whamsidonga o lo whaatino le teimile nei. O lo sa ili ai. I la tau ele o tangata su e tala. Ma tangata whaita tala. A o lo su e ai I le ami o tolu o I la tau na malama lama le lei I mea na tupu ai lei masisi e tau tala. So this court case, it's all about those that covered up conspire theory and also they were in deep silence. Le upule na.
Le puna tātou tala loa i le pāsote. Tele tangata, lea olo o a fia. People that are implicated. Because why? They knew something, but they never said anything. Tele tangata ana lātou loa le leile mea na tupu. Ae na matua. Na matua. Fi le mu mangu ngu o leisis. Mai ai fo le talutolunga. E ai tangata sa te tongi tupe. Ina ia ngu awa lavana i toe. Tau talas tangata. Pe whaai loa se mea. Wala lafi uma telo tangata. Tātou opea. Tātou whaalongolongo. Ia ba whapena fo i le tūlanga mea o lo tutupu mai nei. Se tasi o vaenga e peo na whailo i le whaamsinonga, o lea ua whaamatangatanga, ma ua te tala ai i tua. A lea fionga te te whono, mai a inga. Bail variations, o tutu unga o le te tala i tua le sunga lauli al mari atoa. Lea ua whaato wha la i ai i a le fionga i le tamaita i whaamsino, o le whaamsinonga ma walunga. Le fionga ia leu tele mata ni a vā. Tuatanga loa. Ina ia tau fia loa. Le toe seini o la auli as whareile i ofiso leo leo. Ma toe tu ina tu iai malona tus folau. E whaatanga ai o na malanga. I tu langa tala whea ngai. I lea taimi ma lea taimi. E whaatanga atu ai ma matu le tus folau. E whaatino ai ia lana whai ngā malanga po whea lava e whia ngā iai. Ia a o le tūlanga le nā. Now, all has changed. The bail variations for Lauli o le Mari Atoa to sign at a police station not less than 5 p.m. every Friday, but now his travel documents have been released to his possession for travel. All that has changed by the Supreme Court, Justice Lutele Niava Mata Tuatangaloa. Yeah. Mai atu ai ia le nā mata upu ia maletulanga o iai i le whamsilonga. O le sunga ia la uli. Ia ma ua nofo māmla mai, ua tatala uma no tangana. O ai o inga, mo le sunga i le teitei whono. Ia po le whionga fo i le ri whai pule. Ona o mai le o lau tala noa i le mata upu o le a ia te tau. Ma o le a ia te tau lea. Lea o le a fia nei i le whainga palonta a le atunu. Manatua. O le a ia te tau a le tangata. E whai ai lana palota ma lana filifilinga i le sui tau vā. PHRPP, pe o le whaatuatua i le atua Samoa e tasi awa wale o toi ai i ni sui o le SNTP. E le o toi ai ni sui o le vaenga whai o le tautua Samoa. They have been deregistered. Sei vangana, toi whafoi mai lau tala. Ona o le sunga i le tole fō po le fionga le whasina. Ia tole fō vui masina mua seina fulava. Ia o se tasi leo sui whawai o le vaenga whai lena teita i eile fionga le tama ainga i atu o tupua. Tama sese efi o le SNDP. Samoa National Development Party, political party. Ia le la utau watu i le fionga i le tole fōma ua alo i fo i le avea masui tau vā. O lona i tu malo whasale anga numero 5. Ei lano mo pupua. Ia maisi fo i nuu mafio anga le tu malo lea. Lea ua tau vā whatasi mai ai. Ma lea fionga ia pestava i fo. Ia pe fo i se tasi sui. E lua i ai sui o le whatutua le tusa mo o tasi leo ua momoli. Alo ia.
i le whawhaletui al fast. Ai pe ono whai atu. O le teimi lava e wha tula i mai ai i a sui o lea pati, mo lea pati. Ia e wha ilo lava le whangatia i le atunu. Ina ia ilo ai po ai a sui. Ia a o whea fo le pati o le a ngai ai e tau wā ai i lalo lona fua. O le toi fo i mai o le tala noa i lea ia te tau o le tangata e whai eilana whiliwhilinga po ai a veilana e kisi. Ai o le a whapena fo i ono i ai ma sa tia ai le ai a te tau a le tangata tau wā. Le sui tau wā. Ai sia. Le anga o te toi fia whafoi i a le atu nuu malau whafonga i mata upu nei. Lea lava o loo tu la i mai ai whawhita uli i tutonu o nuu a inga ma i tu malo. Nale winga o le whamtalanga lea. E o atu le temi o le whainga panota. Pēla ta mai, pē tu ufo i tua ia apelila le lua, fe lua sifurma le ono. Pē a whai lava e wha ngā solo ai lava wha pēnei ma wha tu mawina le whainga malo to la iti or a minority government to continue to rule the government of Samoa. O mene i tūlei mai. E ai loa a inga i le pūlenga whasao. Po ai o lo whasao sao i se ainga. O le ai a te tau, o le ao i ai o tangata umo le ainga potopoto lea. E whaatonu atu le sao. Vai e leisisi o le tātou ainga e alu e pālota ese i seisi tangata. Tasi alu tangata e pālota uma i ai. Ua na o le sui lele. O le tūlanga le nā o le la o fo iei tātou le teimi o whainga pānota. Wa a fia lea ia te tau o le tangata e tō tasi o le a inga e le mana o e pule mai le o lo whaasao sao i le lātou ainga. I le tangata ma le sui tau wā ua ave i ai lo utali tununga ma lo whātua tuanga. O le manatu. E tā ua o le collective consensus to vote for the person that the High Chief wants the whole extended family to support. Ia, tasile nā tūlanga o le a white na i ei la ia leo o langona o le isao mo lātou ainga o lo whaasao sao ai. Wa tofi atu i ele li isao le tangata i te palota i. A o mai fo i pūlenga mamalu ali mwhai pūle. O le nu, male i tū malo. Ia ua whaapolkiki fo i nāwa winga o pūlenga ali mwhai pūle. Ua whaape mai ai. Ia, le tātou nu. O leo mamori mai le sāvali. I le asonga fua. E tasi le tamali e ave i ai le tātou whaatua tuanga ma le tātou palota. O tau uma ia o sui o lo fia tau vā ma tā momoe i le whainga palota. Tu ulu tau mea nai whaalongo mai i le pūlenga ali i mwhai pule. E le eise palota le tātou nuu e whaia. E tasi le sui o leo whaatu mai ma momori mai le asonga fua. E ave uma i ai le tātou langulango. O tau ia o lo fia tā momoe. Ia o leo amatu le lapta inga. E onga le sala. Sala tupe to e sala whaaleanga nuu. E se lau au matua. Io. Fia afe le talo. E lima povi. Manu palang.
ai fia le tupe. Se fulu afi. O tau se sila I mea au mai e whaafefe ai. Ma tau fia ai le langona. Ua tau mia ai le saolotonga. Fea lau iai lea ia te tau lea tau langi pea. E tau na puipuia ia tau o tangata. Lea wa watu saoa. Le maninonga o lou tali tonunga I le mata upu. Ma whaafi tauli ia e tutupu mai I le teimi o le palota. Le wa tau mia I ma le tau mawhainga e fia tau tua a seisi sui e fia ta moe o se sui tau vai tu tono le nuu le afio anga ma le itu malolea. I say, because of one person, of one man, lea ua whai I le nuu ma le itu malo. O la uto e alu fo I lava le tasi. Au sau e lo, malo lo, ma au retire au te leto e alu. Nela nā o te talo o tuai le tātou nuu. Ia o I roi lisi nuu. Pea wha pe tolu nuu o le itu malo. Whea lau, iei lea ia te tau o le isi sui. Le isi tama whanau o le ele ele. O lea fo I fia tau wā. Alalma wa lolo o mai I lea. Mana onga wa o mai e le tangata e tōtasi. A ua alu whaafia. Wa umi fo I o na nofo. Ma se ei le tofilea. O le tofi fo I pule le lato I tō malo. O le mea le nā. Le nā tangia mai. I le whainga malo. I le whainga panota. A le itu malo le pātu lou le itu malo. Mau taulangi. Whapena fo I se tasi o awhio anga o le itu malo I sale apanga. Tu lou le awhio anga mau taulangi. Le sunga ia tu la ki liwi. Tasi le nā whaataita inga mata o tia tele. I le tau mia ai. O lea ia te tau a lea fo I tamali I na fia tau vai. Tolu whainga palota. Sa whapena ai o na whailo e le sunga atu lepa. O le ale to alu. A e me fōleta. O le aise palota e whaia ua tasi le moe le. Na o le sui o le pā. Na o tu le epa ea. Whalea ngā ina le whamsinonga. Le tūlanga sai ai I o le fiata mo e o tūla ki liwi I le whainga palota. Toi o les whainga palota o le mea na vaitas. Toi o les whainga palota e o mai le teimile nei. Le fo o toi taulangi, toi pau lea o le alu. Ale toi ina sauloa malo lo man malo. Whama vai le tofi. Ai lafo le tofi seisi tangata po seisi tamari. Nala le mele tu le mai. Toi te lepe lava I la tau le wha vai male au tū. O se waenga e pui puia ai ia ta tau o tangata. Nā o se tala e whata oto atu I o luma. E te loa aima e malama lama la ia lea. I tu ai ngā polo kiki ma mea ia. O lo o whaata mo e nei le teimile nei. Ese me le whams nonga lea. O le a whatino. Ai maise. O le usuia o le fono e le aso tai au. Lef siri mai tangata. Whamata e usu se fono le atau. O le altari le atau. Au te tonu e usu le fono. A whai fōi e le usu se fono. O lona winga. Wa umana whai le pre-sitting, mua.
Ma o le pre-sitting fo le nā. Sa ta tau o na whata oto mai eile la fua mta upu e tala no ina o le fono lea. O lea usu i le aso atai au. Pe a whai e usu le fono i le aso atai au. Ai o te iloa lava e usu le fono. A wā mana tua le fono muli muli lea na vevesi ai nei. Ma tutu lai le isi vaenga o whaipule o iai tutonu o le kapeneta ma lalo o le vaenga. A le fionga le tamaita i sau wha pito po o le pāle mia fo i le teimile nei. Na matua lu ngā lalo, na matua vevesi, ona o le mata upu le whongoftalai. Na i ulawa, ina whaatū le lafo, e whaise mea, tala no ina ai, whaase tua ngalu ia le whongoftalai. Whaatasi e ma le sui whongoftalai, ai se i ane, se e ane se tasi po le whele utusi le whono, po sisi sui a whaipule e pālota uma i ai. E aluange e se eilu na fōa ma whaafoe le whono, ma tala no ina le lafo lea. La ale mena whai e le fionga le whongoftalai. Yo whai lalo, o umana whai atu le whai unga le whongoftalai. No no fo lelei mai la. Ele i tongia mai i ai ma fofola mai e le whongoftalai se vesili. Ilo ma mea ma au mai se lafo e whatu. Ma tala no ina le lafo. O le mea le nā o te matua i o wofo e. Ai o te le ofo wai fōi. O te tali tonu ai ma whatu o tua ina fōi le whongoftalai i le tō whama mau ma le uta loloto. I le tongia mai o le fasili pe la whamaunia, le lafo le atala no ina. A tula e te wholusunga la uli e sosoni e whamama a venga i le fionga le whongoftalai. Le alawana utou sila ma mai mo iai. Na tu lai ma o i whafo. Le toa tele o le vaenga le toa sfulma to lima. Se i vanga nā ai le fionga le tamaita i Parliamentary o ma le sui Parliamentary. Sa nofo ai pēa. Ma whaatali. Se isi saunoanga le whongoftalai. Na paule mea na manido le aso lea. O le tulai o le fionga le tamaita i Parliamentary. Ena ia whaatū le lafo. O le a malolo ma tāwalunga ngā luenga le whono i lea lavasu. Se ia iai se taiao, mase malama, e toi tala no ai, i se taimi usu ai le whono. Ai o te lola, o le pre-sitting extension, po o le taimi mua o le usu ia lo lua i whono o le lua afe lua sfulma le lima. O le kālena, o le kālena le nā, e tau na murumuri tai ai.
taunga ta e sili ona tau ioa leo langa nei whaafitai wau maua se tina lelei te alofa iaoe longo la moe o la umea no whana moe o la umea no whana moe e ui pua puanga no whaingata e te lei whawhiti tale alofa e tau e le whalongolongo tinga la luena losi te whaingo fie te whaingata e tau tua e whaea i le fia fia te alofa iaoe longo la moe o la umea no whana moe o la umea no whana moe te alofa iaoe longo la moe o la umea no whana moe o la umea no whana moe te alofa iaoe longo la moe o la umea no whana moe o la umea no whana moe Tasilimo i votu. Amo. Langa oi ni usila Malitala etu maupia Olo famua u Wa esulia ita Ai uti fa amangalo iule angana fa alia E uila vaina matui tui ma o na ni O te inu Ba fitai lo le lo
o te inu Whaafetai lo le lofa Te fōi E sili ai le ai na mo'i Ai walewa na Mga o ke le se fai o fika Anwe fai o ka anga E ki ulava i se koea inga Ai o ke whangalo i o leanga bufania Sunga e leo se vale fai ai o wamiona O te inu Whaafetai lo le lofa Le tue fōi E sili ai le ai na mo'i Ai o te inu Whaafetai lo le lofa Le tue fōi E sili ai le ai na mo'i Le nā whawhiwhianga mai a hawhi me te motu o te inu I ai. I na ua toe se 10 minute o na tā leo le I tū la e hono. Wabe moe lo manuia lunga o le ala tele nei teimi. Awa o le ute wawa ia tu I whafo. Whaisi mi marosi o le o ti munga ia o le lapta inga lava fo I male lofa mai lau a inga le radio Samoa sfulima I watolu a moe au kilani. Ina ia whato toa ma whaafoe le lei ia lo sa. Tau nu umare manuia fo I a inga. Ia ma lo sa unga le mu. Le tau o le nā. Ia, aunga fo I nei. Vave I tātou. Tau te tau nu uma I lalo le wati. Ia, o lo o. Watu le wha malo ma le whaafitai mo I lātou o lo o whaatino ina. Tiu te mga luenga whaaloto I fale. E le ngata I le wa I o le whanau ele I o I le aonga. Ia e whapena fōi ia le tūlanga o nai te māmtina mātutua. Ia, ua pula la ngoto le soifua. Ia te tau o na wa ia whaalelei I lātou. O lātou whala au. Ia whapena fōi tonga fitinga e wa ai ele fō mai. Ia le ngata fōi lea. O le tau o tele. O le ta au I le lei o lātou tino. Ona o le o le tūlanga lo I ai ia le malulu. Ia ma le pesi fo I le fulu la tau ia I so stemi. O le bous tātou whaatale doanga ma le fionga I le lipule o le tātou whale ta vale le omega cars au ia sau noa mai. Vai. Whaaru kako por kalame o le fau te nofo mo o whaalongolongo ma o mata matatu. A o le saini la o whia ngai ngai le teimi le nei. Le fionga ia po le ftelenga fo ia tongisia P.O. Wilson. Ia whatasi fo imi male au unanga male tautua le Omega Cars e te maua le la tautua tusi. Lua Salau, Cavendish Drive, I nai Papatoetoe I Manukau nei. Ia male la tau telefoni o le ofisa o le oiva lua fitu fitu 5 tasi lua. Oiva 5 fitu lua fitu fitu 5 tasi lua. Ia po le telefoni fo I ale li pule. O le olua tasi wha fitu ono 5 fatasi. Olua tasi wha fitu ono 5 fatasi. Whaftai atu I lau talenga tongisia. Ia male pulenga male malu leo whinga ruenga. A le tātou whale ta vale le Omega Cars. Ia tele lava fo I feedbacks. Ia ma tala le lei. O le tōtele o lo sulu wha iatu. Ma wha malia ina o lātou mana onga. I ta vale le lei ma le whatuatuina. Ia, manuia le toi fo iatu e mauta malawa, saunga le mui lungo le ala tele, ia, maua se malo longa mātango fie o le afia filei.
Na fasili mai le to tele wal fasili ale na ole o lo ilunga le tatou. Up your falling on the Facebook page, you've up in our football to YouTube channel. Lea tau, e fai se fono tai au, o le tala e usu le fono. O ani mea ono tupu le fono tai au, o le tala, au te leiloa, ai au te masalu salu iai. A mai alau, o winga masalu salu, nari le atau e fai ei, ia le mea le atupu tai au. Il fono. Te vai atu po le. Parliament will sit tomorrow. And that is a good news. That is great news for me and great news for you as well. Le ua whamauti noa mai e tātou producer. Ea, o le au suia le fono atai au. Lona winga se tala tā ua le nā mo I tātou uma. Ai tātou te leilola po a ia taurumanga. A wama tā upo le whasolo le fono. Wamana tua o le pre-sitting mua lea na whaatino ai le fono mua le lua whelus fuma lima. Lea na tūla I mai ai le fasili e tusa ma le tusi a la auli na tu inatu. I le fionga I le fonga fitalai. Po o le asa na whai unga e whai iai. Ina ua au mai le whanonga o le Palestine ai po le teitei fono, malesi vaenga to tele ia to los fulu, ua whate ai ia whiambe malesi vaenga to lima. O le tātou taltua, le tātou te tala noa I mea na tutupu. How did we get here? Wa uma foi la le mata upu I le whaatuina o lafo e lua. O le lafo le HRPP, ma le lafo fo ia le whaatutua le atua Samoa tasi. E le aima se lafo na mawhai o na ave se ai ia le tamaitai Parliamentary. Malana kapeneta po le to sfulma le to lima o I lato. O na toi fisingia leo le fionga le fonga talai. Pena mafua I sea o na o lana taunu unga. Ile le whai o lana fasili ma le whaatuina o le lafo. Ave se ai I le tamaitai Parliamentary ma le to lima o minsta. O le tali le tamaitai le afionga le fonga fitalai. Le anga o mata upu whaaloto I whale. O le vaenga whaupwhai ma le whaafale tui. E toi whafo la mea lava. Peitai, o le uwha Britania, it escalated to a different level. Wa si tia le mata upu I le vevesi. Ma ua mawalunga I le fola o iai. Ua whete na iai leo la ngona ma manatu o I tu uma nei e tolu. Sunga tu le epa malana sifuru ma le valu. Sunga e la uli malana to lua sifuru. Le fionga le tamaitai Parliamentary malana kapeneta e to sifuru ma le to lima. Lea lai pe e fōlinga e atangia mai. Ile mata upu lea, au te tali tonu wai. E lua mata upu tā ua o le ātu la I mai I le aswa tai au. Ai tātou te le I loa, po le a le whaavasanga ina, po le whaatulanga ina o mata upu le nei, I lona au maia o le mata upu mua ma le mata upu lona lua. Mata upu mua. E ono alo ia le au maia mua o le tala o le tupe. Le paketi. Le tala au tu o le tupe walanga lea ele I whaia fau se tala whao popo po se budget settlement report. Po le surplus fau. La le to fa le o lo ia I le fong te lai ia fa pe fo ia le komisi o le Parliament. Ia pasio mua le tala o le tupe. Ina ia fa au wau le fa tino ina o ngā luenga ale atunuu male malo o lo tula I mai nei. Tu salava po o se whainga malo e la I titi le whainu mera o lo o iai.
a minority government. Awa atu o le fesao. Ele ia ma se parti o iei se majority le table nei. Ele majority la uli ma le tolua se fulu. Ele majority ia tule epa malana to se fulu ma le vada. Ele majority fo i le fionga le tumaitai paramia. Malana kapeneta e to se fulu ma to lima. O le whainu mera e te tau o nā mana i ai malo ia ma le soli ai le tula fono whawai. O le lua se fulu ma le fitu. A whaila e tala noi na mua mua le tala au tū o le tupe. O lona winga e te tau o na lango ina uma. E le vaenga lea le tala au tū o le tupe. Vaenga uma nei e tōtolu. A o i foi. O lo iai le matenga. E iu ina fete e na iai le ngona. E pasia le tala le tupe. Ia te au lava ia, if you ask me personally, what would you like to see, Severe? My personal conviction on this, o te manatu, e te tau o na pasia mo mua le talo le tupe. O na ala ia lea, a pasia le talo le tupe. O le mea tā ua le nā e loa ai le alofa i a Samoa. Alofa i o tātou tangata. Awane i se ia le tau Filipa o le ngā luenga. Awane i a vea tūlanga o tuata whalu ai maise o ngā se ngase o mā lolo tūlai mai. E sa ili ai se ai whaapolo kiki o se tangata. Ai whātua na i le atunuu. Ma lona ta mau a inga. Ma le fatu i a ola le atunuu. Ma whaau au pea ngā luenga tautua. Ia manuia lava Samoa. Ma ia iai lana whasoa. Ama ea na pasia le talo le tupe. O na whaila ia lea o isi fuafuanga. A whai e manatua i loa i le whongoftalai. E whao ngā lana ia te tau ma le pule wha whongoftalai o le mauta o le teitai o le mauta. Ina ia whātū le lafo e whātū lai fia me leisi to lima. O le mea le nā ia e whai. A le mea tāua. Ua pasia le tala au tū o le tupe. Ma ave se la ngona ma se whautautanga i le pasia ina foi. Ma le lotea o le mata upu i le tala whao popo le tupe. Lea e le i whaia i eise whautanga. E le i fofola ina foi. Se lau pepa o le folosanga o le tala whao popo le tupe. These are the scenarios that can happen tomorrow or could happen tomorrow. O tu ai ngā mea ia o no tutupu i le aso teo. Alango leo o tau nuu o tātou telefou i vai whanua i le ngangana Peritania. Ua talawhenga ia i le tātou o e tātou talafou ia mai vai whanua. A wai tā ua lo tātou malamalama i mea lo tutupu i le loto i whande. O New Zealand nei o lo o tātou no nofoi ma a vea o lo tātou ai ngalun rua. Wale se mea kako ke pisa i a Samoa ma mea o ngasa o malo. Ai tātou te le malamalama i mea o swing o tula fono. A oa mea o lo tutupu i le malo. Lea o lo o tātou no nofoi i le nei atunu. Usi mai al whaafonga. O tala fau i vai whanua mo le teimi muli o le nei asonga fua i le ngangana Peritania.
In this update, Infometric's principal economist says the government's not entirely ignoring the lack of budget funding allocated for lifting KiwiSaver employer contributions. The Greens pointed out the government hasn't accounted for the public service cost, which could top $700 million. The Finance Minister has conceded it's being worked on and will be in the next budget. Brad Olsen says the whole wasn't costed but hasn't been forgotten. There is a cost. It will have to be met, but it's not being directly disclosed in the budget figures. The government's being accused of rushing a ban of greyhound racing that puts hundreds of jobs at risk. Racing Minister Winston Peters gave the industry 20 months to wind down from November. Greyhound Racing NZ is applying for a judicial review, saying the government failed to inform, prepare and consult on the ban. CEO Edward Rennell says many only found out shortly before the announcement. The government's own National Animal Welfare Advisory Committee was not consulted, so there's clear flaws in the process which makes us believe that the decision was predetermined. Winston Peters says because the matter's before court there'll be no comment. Police may no longer investigate some lower-level crimes. RNZ reports staff have been directed to not investigate allegations of theft below $200. Petrol drive-offs below $150, shoplifting under $500 and online fraud below $1,000. Jordan Dunn reports. Police say they're standardising the approach to lower-level crime, where districts previously applied their own thresholds. They say there are no changes to immediate police responses, but they won't take further action if there isn't enough evidence to support below-threshold reports. And rain is battering the top of the country. Met Service had issued a severe thunderstorm warning for Kaipara and the far north, and a severe thunderstorm watch also applies for Northland and Auckland. That's news. In this update, Infometric's principal economist says the government's not entirely ignoring the lack of budget funding allocated for lifting KiwiSaver employer contributions. The Greens pointed out the government hasn't accounted for the public service cost, which could top $700 million. The Finance Minister has conceded it's being worked on and will be in the next budget. Brad Olsen says the whole wasn't costed but hasn't been forgotten. There is a cost. It will have to be met, but it's not being directly disclosed in the budget. Ia, taumalunga atua ia tātou tala fau I vai whanua I le ngangana Peretania. Whai pese a li imtamaitai o lea onga o whaia onga I malifa I le tele o tausanga ua mawai. A le tala mali e la lea o sau nei o tātou tala I le ngangana Peretania. Wai ai se tu la whanu fau a leo leo. Al matanga alwenga o leo leo I le I tu e su e ai ia me o morianga whaasoli tu la whono. O le a le to e su e ina e leo leo ia se sala e lalo I foro le lua se lau tā la. O le a le to e su e ina fo i leo leo se tangata e ngoi. Ai lalo ane o le se lau ni mas furu tā la. Woto sisila iei. Te mai ua whaalu o ile te leo tupe le malo su enga. To e alu e ma le taimi o leo leo. O lana winga, o le upo o le tau le threshold, o wala se vaenga au tu se ilonga au sia, ia le tulanga po le au wha inga po o se mawalunga wha pena I le fua lea leo leo whata oto mai. Whata a ola ia le e whai ia se la tō fufanga. Ai, o watu lo le lua se lau tala. Ia, ona whai lola ia leo le suesuenga. Ai lalo I for se lau lima sfulu le ngoi po le shoplifting po lele. Ke la kua u se mea whare roe anma. Ia te au, e leo se sa vali le lei. The message that has been sent here is truly
I don't agree with it because people will turn to do those little crimes. Ala auri tangata e whai koe ngā me whapea. E whai mai leo e le koe mai mo se la ko koe mie. E su e se makao po se ai kāla fuelua se lau. Ia po saunga o i fo i se lau di masa furu kāla. A talo whātu ia Bella. The Rizzler, a little say for Maria to a fine, Emma Jane Lawson, a little say for Tami Fatilua, watching you from Milford in Oregon. Yeah, talo Faiva, talo Fatu. Emma watching you from Utah. Peralini, Wayalai, talo for Malolo say for Maria. Yeah, for Tulipe Nugent. Talofa malol se fomuria lupelele viliamu fale upolu a hong ya mauto umalaba aftailo to mafuta mai to follow tato share our program on the Facebook page as well as the YouTube channel and press the like button, like it, and then either subscribe to it so that you won't miss out. Ele misia o e so se fa poponga ale ole tato ngā Gagaifo Faiva, o po le tātou porkalame le astonai o le tāno ava e te maua ai le sao. Le sao money is the root of all evil. Patalo fatu ia moe whanua, lucky moe whanua, watching you from Oakley, California. Talo falava, malole soifo mnuia, e le nei fo I o mila, malole soifo mila, o sepulona whaingafa, talo fa sepulona, malole soifo mnuia, e sepu talo fai, ole pongisale na wa alwai a sepu ia nai, na pongisa kwa inga ke pongisa ya inga. Ja, ole ailea. Atalo fatu patolo fingota, malole soifo mnuia, Amelia Samoana, talo fa Amelia, alole on sai il tato proclame. Now these are the scenarios that could happen tomorrow. Umal pasio le talo le tupe. Tula il fong telai fatino ilana lava faitalia po lana fai unga. Ma fa pe la pe a fa pe la. Ala fa tula I le fionga il tomaitai. Pale mia malana baenga e to sfulu o I to lima. To ono I atu ia. Fa felisi to iva. A fai e tutu la ile to iva lea e lango ina. Pele tu la I fo I fia me ma le to lima ai no fo I pe I tono le mauta. Ai mana na o avele mata upul famsnonga. E lua tanga ale fionga le tomaitai pale mia e mawhai o na whai o tai au. Pe a whai e tu la I le whongtalai ma whatu la ese la to. Mua. E o le famsnonga. Lua, pe o te whai la to whai ngā panota. Nāle me tupu lesi to oiva le toi, e ono tu la I fo I la to e lango te mai tai pale mia ma lesi to lima ma o ese fatasi e tuai. O le alesi me ono tupu ai tai ao, ua whaapea mai lo ma le fionga il te mai tai pale mia. This is it. O mai le taimi tā te wha maa vai ai. Tātou te wha maa vai atu ai I le pale mene e lona sifuru ma le fitu. Lau o fionga I le au mamalu o le malo. A fio mai loa. I a whaia lau finangalo. O na whaata ape aloa I ai lea o le mautawhano ma le pale mene e lona sifuru fitu. O le malo tuto tasi o Samoa. O le fasiri, o ai e caretaker.
O ai, le whainga malo o le a avea, ma whainga malo tausi mea, o le tali o fia me malana vaenga. Awa o lo to oto le whawai, o ai lava le whainga malo, e tu lai mai se whainga pānota, lai titi po se whainga pānota, whaavave po se whainga pānota whananati, po se whainga pānota lau tele. Ai o ai le whainga malo, sātu malo, o le caretaker government fo i le nā. Ia na o ala ia le fia o fia me ma le vaenga. Tu salava po wa whata ape le palemene. E wha wau pea o na lātou tausia, mea sina le atunu, tu la fono le atunu, ne wha ngā yo inga o le malo ma tupe le atunu, se ia o lava ina mai a le whainga malo, le whainga pānota lau tele le atunu, ma tō fia po ai lava le pāti wha upwhai, o le a pale mai, e tau ave le malo. Ia lena. Le fo i au te wawa i atu. Ei le pāti fau lea, o lo wha moe moe e wha alawi loa, lana manu lau ti malana na vatau i le vai a sofo, o wha ingo ina, o lau manu ia ma i mai i le vea, a le atou o sa vea, mai i o le pāti lanu mea mata. Ya ese uso le pāti, vola le Green Party le i nei. Le i le to ina, the Honourable Te Anau Tuiono na se ia le whaamrianga ma le pili lea mo i tātou. O se tasi vaenga, e te tau o na toi whaamanino mō nai ta māmtina mātutu o le tātou atunu u lea ua mai o na whai o lātou sitseni. E le tau whaatalitali e whai a whea lau tuswhalau. O le teimia e mawai lau sitseni i lalo o le tula whono lea na whaavai nei. O le lua whelo as fulma le wha. Toi whafo i mai eisi seni o tangata Samoa na AVC le awhiv se lau valus fulma le lua. O le teimi lawe molo sit seni o le teimi fwole nai apalai e malau tus whalau New Zealand. Ioi. O ai lal tangata le whaia le meo le whaasilsilanga whamai e lua tausanga. E tauwhi mai e ua umana whailau sit seni malau tus whalau Samoa. Oi malau tus whalau New Zealand. Ona lua leo tau sanga te whaatalitali ei whato a mauso whaamrianga. E se, ioi, leo tau tino atu, o aina whaia le nā whae unga, ma le nā whaamatalanga e tai se ei le atunu, so ia le tala pepelo. Tau te li malama i mea na mātou whina wina ma au mai i luma, o le atunu o tau wala mai le malo. Ma le Parliamentary o New Zealand. Ia mai se fo i le komiti whaafoio le tawhatolu lea sa i le malo. Manisi fo i o le mamalo o le tātou atunu. Aua le wha pongi sa le tātou mata upu mautou. Fesiri mai i tangata sa iai i le vele o lo whainei. Eo. Le alana nāu te whai atuai. Ewe ina le i ato le se fulu tau sanga. E umi aile sit seni ma se ei manofo i New Zealand nei. O le mea le nā o lo tātou whaatalitali iai ina ia iai ni swinga wha matanga ruenga. A change of policy departmental, but nothing to do with any parliamentary legislation. E le toi whaia seisi tu la whono. Ono lo iai le tu la whono e se fultau sanga i te nofo i New Zealand, ma o mia le sitse ni whaato a e anga waala ia lea ile mea o le full pension, ia po le full superannuation. Mo le temi nei, alo lapta ia lo tātou atunu, lea o iei a wala e mwhai e na whaatino, e le maua a toa lau full pension, ai maua le mea tau, o le emergency benefit, o le benefiti wha lave lave wha vosi.
tau ina ia tau fio fio ima mawai le nā whamanuanga le tolu se lau valu sifuru tā la i le vai aso. Ai tātou te tālia pēr se suinga e ave ese atoa ai. The exemption of the 10 years to hold your citizenship and live in New Zealand is what we are waiting for. Lo tātou nofo ma whaatalitali i se teimi e au mai ai se whinangalo. Ole malo. Ta wala mai le matanga ruenga. Ole Department of Internal Affairs. Ave ese. I sea. Ole mea te tau na whai. Wa umana ave a tātou tusi ai. Nā ona tātou ona sai a whātou langa mai. Ele malo ma le matanga ruenga. The exemptions for those people that were eligible for the New Zealand Citizenship 2024. A whaila o le te malanga mai Samoa. Wa umo na whaila o sit sedi mai Samoa, whai mai ai malo tus whalau New Zealand. E te tau o nā sia, o la ua iei le tusi o la ua whaatalitali mai ia le teitei whono e me se fo i le whionga i le swafa. Le pule sili o le nupi wha. Le whionga i ale malu. E mai ai le kopi o le tusi. O oe ua e tu ua Samoa. Ma ua tau fia fo i lau pensione Samoa. Wa e malanga mai. E te nofo mau i New Zealand. Tele i sau e va ai sau fo mai. Fato e sau loe va ai lau fo mai. O lewa e sau le mea na e whana wai. O le et sit seni ai. O le whaspepa le na. Et sau o na ave la ea lea. I o le work and income support. Whai e lau application. E mawa e lau numera. Lau client number. Whai le account. E alu i e lau tupe. Alu sao i e direct deposit. O lau emergency benefit. Whatasi ai a whailau account, whailau numera, a client of the Work and Income Support, or the Ministry of Social Development, ia e whai fo i malo IRD, le numera le na, le whai mo tangata whai ngā luenga, malawa, awa mana tua, tu sape mo ola emergency benefit, po i la tau fo i ola le benefiti, e tipi lava, ma ave ese se vaenga, o le nātupe e te maua mai. E whai mau la fonga mau sao i le inland revenue ma le tamau a inga o le atunu. E le se me ki sau i fuanga whai fula i le mai. O i le ngā mako mai a mako a whao mo lua vai aso mako le ai, wa sau e te nofo. Wa e sau e te nofo e te le to e atu. Lal City Lev City Bell Tamale Talo Fai. Fatalo Fatu o Faiva, Malol se Fomluia, Solar Hunt, Alol se Fomluia, Vaftaile Mafutamai, Tufal Tato Proclame, Saprika, Aloma, Full So. Allo, Vaftaile Mafutamai, Pastor Fule, Ya, Vapefo ia. Yo e sao le umuna whai atu e usu le whonu tai au. O seu manu Mikaele Teofilo, ta alfalava malo le soifomria. O le tatu wharinga leo o lo ia i ta ua tele. O le aso lulu asau nei. Tasi leo vai ngā walanga e tofu uma pītonu o au kilani nei lai manukau. Ia whapena fōi nei mangele o Tara. Whapena fōi tātou i out west. Talo whatu ia whini mali ia me se fōi le tō whine ia Fortino. Ia talo whatu fōi i le tātou au Savali ma le tātou au leo leo a West Auckland. Mara o le tātou au leo leo la leo the Fau Pacific Wardens. Ia o stala fia le nā mo i tātou, ai mai se fo i le tāmaki makau rau, wapena fo i te aratu, o i le Samoa tiai, Pacific Wardens uma ia olo ia i le Pasifika,
I te tonu New Zealand. O le tātou ngā luenga o le fesosoni atu I leo ma le leo ino I tātou lava loto I fale. Our own local communities, ia, maila I se pati tele. I le tāu o tele o tātou fesota inga, ia ma le finau atu lava. I le afionga ia Fata Williams. O ia lea o teita ia le tātou vaenga. O community wardens, Pacific wardens, ia o kilani atoa. Ia vapena fo I le sunga ia maunga Michael Alofa lova ia le tātou I tui o. Ia ma tātou umalava o aafia I le Pacific wardens. A lewa alofa mai ia le malo ta wala mai I le Ministry of Pacific People. Po le Pacific Ministry of Pacific Affairs. Ua alolofa mai ai I le tātou taumawhainga. Lua se lau 50 afe tala. Ua au mai tātou te whaasosoina. Ma watalia ina I le tātou sanga. O le aso lulu la, o le aso vai aso nei. O le tau le itu la e tasi le uli. Ia, o le a potopoto I tātou uma nei o teitai. O Pacific Wardens uma I aukilani nei. I le maota o Samoa. I le sauninga whaapitoa. Tau a ao alo ia mai ai le kuata miliona tala. Mō o tātou au leo a le Pasifika. Ia. Whaftai le anga lei. Whaftai le mtanga luenga o mata upu tau tumotu o le Pasifika. Whaftai atu I le sunga tui sa mau Fata Williams. Ia, ai maise fo I te pulenga whai tu malo. E le ngata I local city councils o Pacific Wardens o le Fau Warden, po le Fau Ward I Aukilani I Sifo, New Lynn, Kelston, Avondale. Yeah, how nice is that? To finally get our hands on the piece of cake. Ia mana tua foi. O le tātou selinga malone I mwhauna mai sosoni fo ia I tātou leo I lava I tātou I tu malo ma meolo tupu ai. O le matanga luenga o leo o se vaenga to o laititi. E to o tele I tātou. O le tātou ngā luenga le nā, e sosoni atu ai I le matanga luenga o leo. E leo I tātou ma puipuia lo tātou lava saunga le mu. Ja. Tala fia le nā. Tala I tūlai tasi le asolulu nei, whaawadoso teimi, aloa ia le nā. O le tuina mai, o le lua se lau 50 afe, e fesosoni ai I ngā ruanga whai. A le Pacific Wardens, tā maki makaurau, e awhi ai I tātou uma I nei, Pacific Warden a Mangele, Pacific Warden a Otara, Pacific Warden a tātou ia Avondale, ma le Fau Ward. Ia maisi Pacific Wardens a to e awhi ai Tonga. Ia maisi fo ia tumotu ia whapena fo I maoli o lo o. Alolo whaifo I le ngā luenga. Ina ia puipuia le saunga le mu. Ia whapea fo I mea tō tino I tātou. I te tono le tātou lava I tu malo. Ai o le beala ngā le ua mai I nei le mea le ua mai le tātou funding tele lea. Ina ia au mai ia I tātou le o su ia me o sori ngā tula whono fo I lalo I fo le lua se lau tāla. Wa lu fai mai leo. E la ko kere koe whai ni su enga. O ngi mea whapena. E alu ole kaimi maru I mar kele o kupe. Ia lena. E pati tofa, tālu whalava, Mele Brown, ia wapea fo I le whionga ia Fortino. Ia po o tongia, tō whilau lea o ngā upu tō muli. Whamai o leo te mata atu I Brisbane, I Australia. It's 3:40 p.m. and the weather
It's a beautiful sunny day. Talo falava upu malole soi fomen via ya te oele tina. Ya, ole ola ngona na i o tangata la tau ia. E winga pe whana vai atu. Ya mana tua la le usu le whono le tae au. A o lae e a vau le whamsinonga. Ona no winga la ai ia sui i o le mauta whono i te tonu o le whale whamasino. O lae sui ina la tumtau, polo no winga o le ale iai i le sunga e whapulea i whaimata sua. Ia whapena fo le sunga lauli e le mali atoa. A wā o le teimile nā. Au te loe mi lava na whanga solo ia umi na whanga solo leo ia iwa sifulu. O moli mau o leo. Ia. E whamai. Ia, whamai mai a. Ia, au te loa lei lau sao nonga, lau tala lena whaiso vea. Io, e sao lele lau. O le ngā luenga la e whai nei, te mire nei, mai e le whapea e tau nane na nea aise whamitalanga. O lai mana malamba le le i aile whonga whtalai i le te mire nei. O amatua i ngā lulua e whatasi ia whiame, ia whapea fwoi ia le sunga tule epa. Malato vanga. Ia su e lava se mea e ave ese ai le whonga whtalai. To remove him from his seat and even the deputy speaker. But what I'm trying to tell you, na ia mana malama manino lelei. Wa o mawhono tilo le whawai. E lea ia se me tasi o iai, o au mai ai. Le tuli o le whangoftalai. Pe o iai se vaenga o le whawai. E mawhai ai o na tuli le whangoftalai. Misalo ai wana o se soli tu la whono, po lea se soli tu la whono matuia. Ai o le mea lina leo wa fiwa sui. Wa sueni uma i lunga lau pepa o le mataupu o le tofi o le whongoftalai. Ai leo iei se mataupu. E whaate ai le whongoftalai. Ana whape iei, wa lewa na whaila se tangi whaasanga i le whongoftalai. Ma au mai ai i lunga se vaenga o le whaavae o le atunu. O le tula whono whaavae. O whape mai ai. O le vaenga pui fia lea malea. E mawhai ei o na tuli le whongoftalai. Lea lava o tofa bua mua ia i le amatanga. O le whaamsinonga o le pālota le whongoftalai. Na sui ai ma maua le lua vai tolu. E teu wai le whaamai. Ma wha solomuri ai pili fo i e tolu. Ia o tau sisile lei. Pe o le mata upule na lea lava e tuli loa. Ia ai ta ua tele le toi whamanatu atu. Tau le tasi le aso lulu aso nei. I le mauta o Samoa i mangele. Wheilua i ai i a tai uma o le au leo o le Pasifika o Pacific Wardens. Aso lulu whaamau i lau kalena. Ele o ia te au se polo kalame ai o le a whaalawi loa tu tai au. O se o vava ai ma tilo le lei le imeli po le alfa nga solongo le polo kalame. Ane mea tā ua. O mwole tātou lua se lau lima sifuru afe. E whaasoa i a tātou ngā luenga. Au te whawhata i atu sunga i a whata. Whata Williams. Ia police superintendent. And senior staff of the police, especially our Samoan and Pacific brothers i te tonu o le matanga luenga. Wa mana tuafo. Nea whaina mai le tātou funding e le i mamao tunei. E tauna pati ma whawhata i tātou i aukilani sifo, a meisa le tātou whau warden, le ana tu togi a tō mai, le whainga o le i sene o tangata e tō tolu se furu ma le lima. Ia le ana pāpasi o ma. Nā arua o ngā le nā tupe sa o apalai atu ai ma whaolo ma au ma su e kupe ai o i le matanga luenga leo. Ia lea lava na whaatino. Lea lava na whaatino. Ma whaalua o ngā le tā ua o le alolofa mai o leo. I le su e ina o tātou le sene nā. Nea na pāpasi ei tangata e tō tolu sifuru ma lima. Ia lea lauto e mai bolesi tātou whaamurianga lea.
Ia, nga, nenga le ye le me o le whaamaongi kupe ma le ai kupe. Ma whai le kala o li poki o kupe. Ia, le nā, la tātou boi vai foi, fo I mai. Ia, on seule I whanua, ia le wha tamaso ale inga le nei aso, ina ua ngā Gagaifo Faiva o le atudu whaamalo, le ngā lulu e whaamalo fo I whai o le Faiva. Ia tau fo I o lo ngā lulu e mauta malawa, I le tausinga o tātou a inga, e maise o ti ute whaaloto I whale. Whaamalo fo I a te utau. I loutou ono sai, ia malo tau loto tele, ma le vave na uma o tātou mea ai le pantry, ma le tātou pusa aisa. Wai a ai kini uma. E aka mai e rolini ma 14, vai se mea ai le toina.
ole na whawhiwhianga mai i le kolisi o vai maua. Ia, e tāwalunga i ai le au nanga ma le tautua i le nei fo i asunga fua ma le nei a fiafi na ua ngā Gagaifo Faiva o le atunu. A watu le whaamalo ma le whaafitai, ia e whaiama kāle pese e lue ilo ulu ma lai o mata. Ia ma tātou e momoli le nei oe i le taufale, whaisi whale tono le talo le tau le nei a fiafi. Ia, o le lapta inga, whai maalie lo sa. Ia. Tau nuu malawa ma le saunga le mu i maota malawa. Ia, alo whangia le tua, ma lo longa le nei po. O le ave pasi o le wa amoe, o le sunga ia sau, seu, si ufanua, o le au tau whiangai. Talo fo i mo sonu whingalo, ia ma whapena fo i o na iai i le tūlanga tā ua. O lau tau whasoa, e mea o lo tutupu. Ia e maise, le whaamsinonga o lo o whiangai mo le atunu u le teimile nei. Ia e maise o le usui o le whono a le Parliamentary i le aso atai au. Tātou te talo ia iei le file mu, wa umanga i o inga e whaia. Ia whai i le nganga o le tūla whono. Ia whaia ma tau mulimuli ma Sava Valley i ala o le tūla whono. Wha mangalo sa leo le ona le nei pō. Tātou whiloa i le aso atai au, taimi masani o le tau le tūla e wha ua tūla lata i le manawa o ngā ruenga. Ia ma le ngā Gagaifo o Faiva o le atunu. A vea le nei avanoa e whamanuia atuai i le whatono o le tātou ala leo o le tai au fou i Long Beach i California. Ngase fo i sa whenga iai a pulusia ma o tō whanga. Ia, whawhtei le tua ua o ngā ia ali im te mai tai fo mai malo lātou to mai malo lātou wanga waa. Ua ta wala mai e le alofa o le tua e le sunga le whatonu, le sunga atu le epa, whaafitai sua lio, ia, anga li le tua ma whaafusia ato toa le malos. Ia ma toi fo i mai e whaatino le ngā luenga ma le tautua. E le atunu, ia whapena fo i lo au waa a toa lava o lau tau ngā luenga tau longo. Mo le mamalu o Samoa lo lalampapa au. I le stete ma le malo tele o Amerika. Ia, watalo fatu. I le tātou tina. Alo o tāpua i mai pēr. So alo whapalepale mata o le lofa. Ia, whapena fo i le tātou tina. Ia, anti whalavelave. Afa masanga poe la uluma le tuafine ia Yvonne. Ia ma o tātou ainga i Hawaii. O le malo tele, o Australia, New Zealand, ia ma so se tafo le lalulangi o lo o nopia i ai o tātou tangata. Ia, o le tala lea ma le ngang whaalalo i manuia tele, tau mawhitanga, tali ngā sua, malo longa le atunu i le leia fiafi le atou savea. Be good to each other, and those were our people today. Ia, whiloa i le aso atahau, tu uotou se tasi o pese, a le atou savea, ma whaamaluia atua i lunga le api o Fōringa, le au tustusi, le au palau vale, le au whaiupsa. Ia, le la, e whape na wingo tangata. Ia e le a whaina, a alua e lunga le tātou whainumera tātou te tā alua i whape na. Lunga le tātou Facebook page, press the like button, share our program, and please subscribe to it as well. And easy follow. Be ele Twitter, TikTok, ma lato uma. Ia, ia manuia tele. Le whaasau saunga le nei e fiafi. Le atou sa vea soifua ma ia manuia. Sa whaapeo na puniti o le la Wau le langi o le timu fo i e le muta O fitilo na muenga wa tō whai paloi mata